Nika wanta tetiang pikul. Niko wanta titiang pikul tetiang jadmo sonan taro inggih Aratu Dewagung Gede Palunguh Cokori Dewa Mamitang Lugre titiang puniki jatmu saking penepi siring ampuroyang titiang Aratu Nestola cor mano madi yan mungwing panumadian titiang iri kiring jagat sekaluni banget pisan titiang lacur ping kalih niste maka sami punika jeg niste cendakipun malarapan soko legawa soake maun diastuke niste lacur panumadian titiang iri kiring jagat sekaluni sadian titiange meresidoyang numadi dados jatmu nike saneanggen titiang kenal risa jroning mana cator bekal titiang pasti sake maun sanes sampun pastike buat bebekelan tiangin numitis ke jagat sekaluni wantah papat wawilangannya nih sane kasinanggah catur bekele punika Aratu soko doko laro pati yaning mungwing
wewilangan bebekelan titiangen numitis kejagate sane pat-pat punike suke duke lare keltekaning mati diastu hidup ke buko jani di jagat sekalo nanging manipuan sing tare bungan nepukin ane madan mati ya. Nikawanta tetiang teko wantah pasti ke sampun catur bekel bebekelan titiang numitis kejagat sekalune nike sane setate pundut titiang ratu tetiang mawasto etamata lian reng punike purun rares titiang nyinahangange ring palunguh cokori dewe yaning buat adan titiang ratu titiang sampun sane mewaste iwayan tam-tam boyoan wenten simpang nyadio titiang tangkel mangke wantah je mape wiwit sangkaning mebuat syarat wiakti pedewekan titiang nyadia sane mangkin ngad pada ringlinge palunguh iratu rengsang ayo sanetlas tuanas titiang mekas nyani wenten syarat titiang majeng rengide diah adnye suari sekar jagate iriki ring jagat Mesir wenten sane tunasang titiang ratu indek telas punike napi sane kasengguh telas rauh jije punike telas punike ratu Sang Prabu rares ngandika inggih riwawu mandeg daging ngatur dane iwayan tam-tam sekadia sapunike saha digelis
ide sang Prabu maka tedung jagat Mesir ledang runtuhang pengandika dosang ayo madal geles yaning daging tel penganikani deduagung lingsir uduh ne kecening dia adnya suari idewa sewireh ada anak teke masa sentoh nah lautang medal idewa cening dan nengen tam teko sawireh ada anak teke mai masa sentoh kepuri ngaku madan ye iwayan tam-tam lautang Saudin bani dewa sapelwir petakon ye ne cening patakone lintang Sake wale ian kepinah banaji sapelwir petakon ye wayan tam-tam totonan jening keliwat sengke pisan kedil petakon ye ne jening sang ayo kobat omijel riwawu sekadia sapuni ke daging penganikani deduagung lingsir mekadi ne mangkin nide dia adnya suari be dewa ratu sekadi kobet pikayunani de gumanti pacang medal sampun merasa maring kayo napi kemawinan sekadia sapunike riantukan sampun tinglas kepirengang daging pitakendane iwayan tam-tam ne mangkin sampun pisan rumah seide dia adnya suari ri sejroning pekayunan rares medal sado dabedab nggih puput sekadia sapunike daging pekayunani de dia adnya suari ne mangkin gelis medal ide dia adnya suari semalih nyane dabdabu yakti sepemedal idene sabadone
Boyeje sepemargin sepemedali dene kemanten sane dab-dab rauhing punike pengandikane dia Adnyeswari sekadi seret pisan gumanti pacang medal mewah ido jroning cita Dewa Ratu Agung kapikanten ide dia Adnyeswari punike banget ide mangu-mangu riantukan sampun kekayunan tuk ide petaken danene iwayan tam-tam banget punike sengke pisan